Assalamu alaikum, hurmatly görüşçüler. 4 kanal kataloqchilari, amansizlarmi? Sizlar bilan bugun 15 mart 2020-yil Jalobod oblasi Bozorqo'rg'on rayonidagi mal bozorida turamiz. Buyursa o'z nug'unda ishlab turadi, o'z tartibida ishlab turadi. Bari yaxshi. Bizning görüşçülerдің өтініш бойынша biz bozorning ahvolini ko'rsatib turamiz. Андықтан бізден алыстамаңыздар. Атайын елдің сұраусы бойынша біз қайырлы жасадық. Базар администраторы Алибаев Талант ағамызға. Қазір Талант ағамыздан бір-екі сөз сұрайлы. Сіздерге дағы толық мағлұмат болуш үшін. Бұл жақта ағамыз, ассаламу алейкум. Талант аға, айтсаңыз анан, базар қандай іштеп жатады, қандай сіздерге мағлұматтар келіп тұрады. Ошол жөнүндө элге бир аз кайрылуу айтып жасасаңыз жакшы болот. Жакшы, рахмат дегениңер үчүн. Ушундай тартып элге реклама кылып турганыңарда жакшы болот. Бизде азыр абал жакшы эле, Кудай кааласа, эч кандай эме жок. Жакшы эле иштеп атат азыр. Биз колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап базар үчүн дарылоо боюнча бар жогу шарттарын кылабыз. Бул жерде бизге эгер кабар келген болсо, биз сөзсүз радио үзүлдөн элдерге жеткизебиз, реклама кылабыз. Пока абал туруктуу, бизде жакшы, тынч, базар өз угунда жүрүп жатат. Жакшы, Кудай кааласа. Рахмат. Эч кандай коркунуч жок. Буйрса бары жакшы. Эми коркунуч жок. Элде бир аз кооптонуу бар. Сөзсүз болот экен. Азыр Казакстан башка жактардан чыгып аткан, кошуна мамлекеттерден чыгып аткан үчүн биздин элде кооптонуу бир аз бар. Продуктылар боюнча дагы азыр болуп атат, кымбатчылык. Эми Кудай кааласа жакшы угуна түшүп кетет деген ойдобуз. Ушу. Жакшы, рахмат сизге. Иштериңиздерге ийгилик, ар дайым ден соолук табыңыздар. 8000 болду деп чоң соолук койду алып чыгып баратат. Эртең менен ушул койлорду алынды. Аласы 5000 болуптур, аркысы 5100 болуптур. Текени алып чыгыптыр, 2700 болду дейт. Кадырман көрүшүлөр, биз Бозорқо'рг'он мал базарынын кой жактарына өттүк. Азыр койдун мааларынан дагы сиздерге маалымат беребиз. Сен алыстай туруңуздар, мына козуну алыптыр, сутап көрөйүнчү. Канча болду козу? Эркек экен? Ургачы 5300 болуптур. Koy satıldı mı? Kaç oldu? 13 mi? Yegiz koz okşaydı mı? O 3'e mi geldi? Noşundaydı. 13 güne satılıp dur hazır. 3 koz üstümenen. Korkmağız he. Kaça oldu? Satılır. Ağızdan öyle. 3000 sana satılır. 3000 sandır. Erkek okşaydı ha? Otqar. Qo'shqor ekan, yaxshi. Kisar bo'lguday qo'ydimi? Bunday qozli qo'ylardan surayli. Qozli qo'ylar ayoy ko'p tushibdir bugun. Qanchada otasiz qozli qo'ylarni? Ayting qo'ylarni o'g'lim. 3'ünü ver. 3'ünü bir alasınmı? 10'dan veresin. 10 mingdan beresin deb odat. Qozlari mana shunday kichkina 3 qozlari. Bab oldu bo'lalakmi? 4 tish qo'y, 2 tish qo'y. 4 tish qo'ylar ekan. Qartang emas. Yosh qo'ylar ekan. Bab bo'ladi. Baho bo'ladi. Qanchadan bermadingiz? 9,5 mingdan berib beribdi. Yaxshi 10 mingdan bo'lsa beraverem degan qo'ylarda turadigan og'az. Mana shul yerda dag'i qozli qo'ylar ekan. Bular alıngan o'xshaydi. Alındı aka qo'ylar. Satıladi. Qanchadan bo'ladi? Qanchada otasiz? 11'den. 11 mingdan deb aytilishbalar bo'lib turadigan hozir. Bunday qo'zlar bilan bari qo'zisimi ana? Bir qorovi. Bir qorada yurganda. Bir qorada yurgan qo'ylar ekan. Bab oldu bo'lalakmi? Bab oldu bo'lalakmi? Qanchadan bo'ladi? Qanchadan bermadingiz?
10,5 mingden bağlar болады eкен, бербедім деп тұрады ушуларды. Бирок койлар жакшы экен. Мына жерде ичкерде bağlar болады атка көрөлүчү. Кисарлар окшойт бул жерде. Тандалган. Канча деп атасыз буларды? 13,5 mingden айтылыш bağlar болады eкен. Тандалган койлор экен бул жерде. Енелер солтар жакшы экен, бирок чоң-чоң семиз көрүнүштөрү. Азыр көрүп атышат, кызыгып. Ошо буруп атканды көрчү. Аваз бери карап турган. Avaz. Gördün mü? Beri tarafından da al. Koydum. Karma. Алганга мына ушундай койлорду алыш керек ээнчиге. Азыр кызыгып көрүп атышат, көп болот кызыккандар. Буларды канчада аласыз? Эне балдары мененби? Bular arzan 10 mingden uka. 10 mingden деп. Pazar düşüp ketdi uka, tarta ver uka. Pazar түшүп кетти деп айтышат агабыз. Ооба. Мыналардын энелери барбы? Эгизби? Өздөрүн сата бересиз? Канча дейсиз? 4 mingden. 4 ming деп айтылыш балар болот. Мына жакта сиздики тандалган койлор экен да, жакшы. Зор койлор экен, чынында жакшы койлор экен. Ооба, базарда дайым жүрөбүз. Дайым жүргөн агаларыбызды тартпай эле коелу. Мына жерде да жакшы койлор бар экен, козулар бар экен. Балдар менен булар, козулар менен. Чоң-чоң койлорду көрүп турабыз азыр. Канчадан да атасыз ушуларды? 13 mingden айтылыш балар болот экен. Канчадан баа болот? Саттыңызбы арасында? 14,200'den да сатылды. Арасында чоңдору да бар экен, мындан да жакшыларын сатыптыр. 14 mingden сатыптыр. Азыр 12,5 mingden ушулар баа болуп турат экен. Бербей жатам дейт. Канчада атасыз? 12. Эркек бургачы? Эркек козусу менен чоңоюп калыптыр. Баа болду элекпи? Bak olur da taksirli olur. Kançaga bermediniz eң көтөрүлгөнүндө? 11'ge çıktı bermediniz. Бирок козусу чоңоюп калыптыр, жакшы. Козуну канчада атасыз? 4. Эркек бургачы? Бургачы. 3 ай болуп калган козулардан экен. 4 mingden айтып жатат. Баа болот абы? Канчага бербедиңиз? 3200, 3,5 барыптыр, бербептир агабыз. Арзан козу деп айтып жатат, эркек бургачы? Эркек канчада атасыз? 5 ming деп. 3 ай болуп калган, 3 айлык. Olup kalsa gerek? 3 айлык болуп калган козуну 5 ming деп айтылыш баасы болуп атат. Канчага берип бересиз? Базар чечеди? Жакшы. Мына ушул козуну да көрөлү, жакшы чоң коз экен. Канчада атасыз? 6. Эркек бургачы? Бургач экен 6,5 ming деп айтылыш баасы болуп атат. Баа болду боло элекпи? Баа болду боло элекпи? Канчага бербедиңиз? 6200'ge бербептир деп. Жакшы чоң коз экен. Ечкилердин бааларынан көрөлү. Ечки жактарга да өтүп келдик. Эркек бургачы мыналар? Канчада атасыз? 7 ming. Экөөнү же бирөөнү? Экөөнү 7 mingге бербептир. Бургачы ечкилер булар мындай эгиз баласы менен булагы менен турат. Булагы менен канчада атасыз? 7 ming. Эгиз окшойт да? Эгиз экен. 2 тиш ечки экен мына жаш. Буларды канча дедиңиз мына? 2,5 ming. Буларчы эркек бургачы булар? Беркинчи тек экен 4,5 ming. Бунусучу? 4,5 ming. Баа болот абы, боло элекпи?
Qanchadan bermedingiz? 3,5 mingdan beriladi deb turadi mana shu chekidagilarda. Ya bu urg'och o'xshaydi, ha? Vozmi? Yo'q, Qisir qanchada otasi? 6 ming deb aytilishmoqchi bo'libdir. Mana yerda bunday ulog'i bilan bor ekan, ulog'i bilan so'rab ko'rayin. Qanchada otasizlar buni ulog'i bilan? Alindi. Qancha oldi? 3400 ga olibdir. Yaxshi olibdir. Mana shunday kichkinakay ulog'i bilan olingan, jang tug'ilgan. Satamiz deb mana shu echkilarda qarmab turadi. Egiz o'xshaydi hozir uloqlari. Qanchada otasi? 7000. 7000 deb aytilishmoqchi bo'libdir. Qor 24. Qanchada otasi bularda? 4,5 ming. Voz o'xshaydi bular. Voz ekan, shuni 4,5 ming deb turadi. Mana yoqda og'amiz algan ekan. Alıngan bağlarından görelçi tak ma'lumot bo'lib bo'lish kerak. Bizning ko'rishlaringizga dag'i qaysilar alingan ekanini ko'ramiz hozir. Cho'g'i. Shularning barini oldingizmi? Bularning barda olindi. Ularning bag'asimi? Bag'am, Bag'asi. Bizda sotamiz. Hozir qancha oylik uloqlar shular? 4 oylik, 5 oylik bo'lish kerak. 4-5 oylik. Qanchadan bo'ldi? Bu nacharroqlari 2200 dan bo'ldi. 2200 dan biraz kichkinakayliklari. Tenglari 2,5 mingdan. 2,5 mingdan. Yaxshi olibsiz. Qaysi yoqqa olib ketasiz? Bu to'rt tarafga 5 qadam olib ketadi. To'rt tarafga olib ketayotgan. Daha qaysilar olindi? Bu ko'p to'qolda echki olindi. Bu qora ulog'imiz. Qora ulog'mi yana? Qancha? 7000 bo'lib tur. Soni ekan bular? Sasa ham bo'ladi. Soni ekan. Enchiga olindi. Enchiga olindi. Qayda narxi aldan sotiladi, alindi. Sotiladi, soni echki sotilayotgan 15 ming kem var deb turadi. 2 uloq ekan, ha? Egiz uloq bilan ekan. Nomeringizni aytib ketdingiz, bizda son echkilar izlab qolishadi. 772 30 01 97 mana shu nomerlarga chalingizlar agar sizlarga son echki kerak bo'lib qolsa. Mana shunday cho'ng jelinlar bilan ekan. Yaxshi. Bunday kichkinakay uloqlar yolg'iz sotilib turadi. Shuni. Siz ko'rdingizmi? Erkak ekan. Aldingizmi? Erkak ekan. Aldingizmi? Qancha oldi? 700 ga olib tur. Urg'ochi. Erkak ekan deb aytdilar, jang tug'ilgan. Yo'q. Enesi yo'q ekan. Ha? Enesi yo'q ekan. Enesi bo'lsa, ajratib sotaveribdimi? Enesi yo'q ekan. Bunday uloq bilan echkini qanchada otasiz buni? 4000 kem var deb turadi ekan. Bab oldi bo'lakmi? 3,5 mingga so'rabdir, beribdir. Buna uloqlarni qancha otasizlar? Uloqni 1,5 ga oldim, to'qoldi. Ha, oldingizmi 1,5 mingga? Urg'ochi ekan? Teka. Teka. Buni qanchaga berilgan? Narxini-chi? Yo'q, 700 Qancha? 2000 ga olib tur bunisi. E'tibor deb aytib tuşlardı. Bunday erkek qo'zini 2000 ga olib tur. Enesi yo'q ekan bunun. Enesi yo'q ekan, o'zi yolg'iz ekan. Mana shu joqlarga da o'tib, bu joqda cho'ng qo'chqorlardan da ma'lumot berib o'tamiz albatta. Mana yerda qo'chqorlar qanchada otasiz? Ya har xil berib o'tadi, beraver. Aytib qo'yingiz endi. Aytilish bo'lsin. G'oz biraz xarish bo'ldi. Ondan keyingilarni ko'raylik. Cho'ng qo'chqorlar ekan. Sog'lik. Qanchada otasiz bularda? Ularda 18 ming. 18 ming ekan. Aytilish bo'lar. Qancha tishdan bo'lib qoldi? 4 tishdan. 4 tishdan. Yosh qo'chqorlar ekan. 18 mingdan aytilish bo'lari. Bo'ladi. Qancha beribedingiz? 15 mingdan 45 ming so'm turadi. 15 mingdan 3'ünü 45 ming beribdir. Bermedim deb turadi. Mana shu qo'chqorlarda 15 mingdan kem var deb aytilish bo'lar bo'ladi. Bağ olib жатқан жерден көрсөтөлчү мына ушул агаларыбыздар багып жатышат окшойт.
Төрөбү 21 aldı. Koyup bergende. Çok koyma. Ekönü siz qancha beradasiz? 20.700. Ekönü 20.700 berip atatkan hozir. Nafis beradegimi? Koyup bersen olay. Quyruqlari yaxshi ko'rinadigan bular. Qo'ziqochqorlar qancha sotasiz? Qancha? 14 mingdan keyin bor deb aytilishmalar bo'ladi ekan. Siz qancha so'radingiz? Hozircha o'ylanib ko'rayotgan og'az so'raylik biz deydi. 12 mingdan berib edingiz. Shular 12 mingdan berilibdir. Bu qo'ylar olingan o'xshaydi. Olindi aka qo'ylar. Qanchadan bo'ldi? 8,5 mingdan. Qancha tish bo'lib qolibdi bular? 2 tish bo'lgan qo'ylar ekan. Shunda 28 kilodan eti bor hozir. 28-27 kilogramdan eti bor deb og'az aytib ketadi. Soyg'onga olgan o'xshaydi. Kilogramlarini aytib qo'ydi. Soyasizmi? Soyg'onga olibdir, o'sha aytib qo'ydi og'az. Qo'shqorlar, qo'ziqochqorlari bular. Qo'zlari qancha tatasiz bularni? Ya. Har xil nima aytib qo'yamiz bir bog'larda. Satilmagan bog'lardan. Ya. 12 ming, 13 mingdan aytilish bog'lar bo'ladi ekan shularda. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? Har xil bo'lib qolib turishlar. Yaxshi ayta olmay qoldi. 9,5 ming so'm. 87 yerdan bo'ldi. 8700. Nima uchun ha? 8700 dan shunday olishibdir. Qo'chqorlar ekan, qo'ziqochqorlar. Hozir qizi bog' olayotgan yeridan ko'rsatilishi. Hozir shularni bog' olayotgan. 16 mingdan so'rayotdi o'xshaydi. 16'ga alın dedi. 16'ga alın dedi. Siz qancha berib qo'ydingiz o'zingiz? Yo'q, o'jaga 200 so'm kam olam. 200 so'm kam 16 ming bo'layotgan. Aluvchilar, sotuvchilar hozir aytib turadi, 16 mingdan bo'lsa oling'iz deb. Bunday to'xtalar bor ekan, shulardan da so'rab o'tamiz. To'xtalar qancha sotasiz? Molar 6 mingdan. Bog' bo'ladi bo'ldik. Qanchadan berib edingiz? 52 ming, 5200, 5300 dan berilib turib to'xtalar. Erkek burg'achi? 4600 ga olibdir. Erkek ekan. Qo'zini o'zi. Qancha oldi? 10.200 qo'zisi bilan qo'y. Yaxshi. Mana yerda qo'zlar bor ekan. Qo'zlardan da ko'rib ketaylik. No, qo'zlar o'zlari sotiladi, yenilarmi? Yo'q, bular отдельныйлар. Qancha dodasizlar? Qancha dodasiz? 5 ta. Erkek burg'achi? 3 urg'achi, bitta erkek. Bir erkek, 3 urg'achi ekan. Damashniy. Damashnilardan ko'raylik. Burg'achi bular? Erkek. Erkek ekan. Qancha dodasiz? O'zing bilib ber, bozorga qarab. Nima ham erkek, bultir qilib. 2,5 beraman bola. Bola. Qancha beraman? Olgansiz qancha olgansiz? 4 mingga olingan ekan. Hop. Yo'q, 4 ton bo'ldi. Bular 4,5 ming bo'ldi. narxisi 4 ton, bu chekadagi 4,5 mingdan bo'lgan ekan. 200 so'm beradi. No'g'o? Chekadagi 200 so'm beradi, bermaysiz. Yaxshi. Et berdi. 1 kilogram et naqshasini so'ragan ekan. Nog'alarimiz shunday yaxshi taq ma'lumotlardan berib o'tdi. Bozor biraz tushganday sezildi ota. Biraz tushib turibdi hozir. Bozorda yurgan og'alarimiz da aytib жатат. Hurmatli ko'ruvchilar, sizlar men Bozor Qo'rg'on qo'y bozorining bog'laridan ma'lumot berib chiqdik. Biz Bozorkom Talay Alibayev og'azandagi biraz so'rab o'tdik. Bozor bog'larida shunday bo'lib жатат. Video yoqsa like bosingizlar, sunishlarni kommentariyga yozingizlar. Biz bilan har doim cho'g'ib turingizlar.